تماشاکار عزیز شون شما خیر مراد تیوی را ما یونا برنامه he huzur şuma. En برنامه ما زازاکی her hafta roju şeme şundu ma brazin. Semed aşne rejiya bine saati nevnim rasen desi. Göre teravih hura ma برنامه رو اره ما اینا برازیم. En برنامه ما میمان ما حاجی genç ilahiyatçı hoca malay ma hafta verin ma hoca ma yona برنامه براشتı der hafi Mevlid Nebi Osman Efendi Müfti merhum Müfti Osman Efendi Babış nüştu so biz servecü nüşt o Mevlid hocamı o serhepken inşallah biz bir an neşirken o mala hacı mari en Mevlid ra numune ina kısım unen o çiken izahatiz birazdan inşallah. Seda maseni başla bikir ve Kur'an-ı Kerim ben. Saroçman demişler. Ferum eser için bu serume. Ustad Abdullah Tamaşakare Murat TV. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şima pero xeyrame, xeyrimiyan dame, Tamaşakare Ercaye Delali. İnşallah em şomado pero piya. Zari veşiu bi kefa şevên da xeyrin û meğalend şabibim. Bi hurmeta selamê Allah şima û ümmetê Muhammedî serobo menga rojî aşmiya Ramazanî embarek bo. Ustadê me na aşmiya Kur'aniya na aşmiya rahmetiya na aşmiya bereketiya na aşmiya sabriya na aşmiya rojiya na aşmiya Ramazaniya ma Allah ra vazem na menga roji aşmiya Ramazani ve vesile bu dünyada xalasiye mazlumanu bindestan pero ma Allah ra dua keme ya Rabbi تملي ne zaliman bişikne. Ya Rabbi te miyane ne zaliman çevt kire. Ya Rabbi te peyniye ne zaliman biyare. Amin. Şevaşma ambarek vo rojeşma ambarek vo Cenab-ı Allah teravih okşuma kerde roje okşuma tepişto pero kabul kiro. Xeyr selametu me üstaz çi Serdar Derneği Tarih Kültür Zazaki ene Mersin Serdariye Cuma Karaağaçı Sosyal Maken onma Şumal Silomu Duay Keni Zaza Dernek Mersin bu. Aleykümselam. Erma Hasan Basuk Basuray Homa Goni Şuma Derk Kubun Homa Tura Racib Şair Yusuf Sari Şun Şuma Bername Şuma Xeyr hocamın delaltı Xeyru Mesari için serume Bağımsız Anadolu Zazalar Platformu Serdariye Nevzat Kılıç Şeveşima Xeyr Buvun Xeyr Selamet Ome şair bestekar man Süleyman Ertuğrul izi Ume hazıru Xeyr Selamet Ome Üstaz. Facebook'tan gir. Xeyr mühim değil. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Şevşima başı. Xeyr Selamet Ome. Bəli, Üstaz ma göstəriyə tükin. Kerem Bikir. Evro mado Mevlid Osman Efendi bahro dedin inşallah bu hanım.
Bahro dedin de yani Mevlid kande çiçi vanyanu kande çiçi mado Mevlid'i buanım. Ey sero Osman Efendi ju meselede veş ju cenye gesta laje gece esto ne vurnaji bol dindari mesela inan vano ez inşallah şımare inara bahskiri Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد Üstad nikama veri de şiir olarak bu hanım. İnşallah soyundu program izi kaydaya vanem inşallah. Zanayişi kadri mevludi. Jev hikayet kalkaran tore bira. Kadri mevludi bızanı ticra. Suka Bagdadi miyandı bi cinin. Zeyde cay neydi bi kes erbab din. Acniri dab Rabbul alemin. La jekendo salihu ehli yakin. Çağo maye merd mend altun cey. La jeki altun grot bi varisey. La bele vatin beni çiçi biran. Ezberinan şaşbiyan ya Rabbena. Tim beno fıkra o şiyen aştu naşt. Vaneyaye cayent mevlud amaraşt. Goşt da mevludi oroş ey tamam. Hevndi aşevd qılaya yo qiyam. Jevci vaten ehli mevludi es-salâ. Ravşıma beri cennet cabıca. Ezi kavtan zara va ilaje ki hem uca koşkendo berzo rınd mıdi. Va mızzari kart şıran koşki miyan ita cayto niyo va bekçiyan. Kamkı mevludu nebi da vendeney va bibo no kasru ali caye ey. Çago ayabı erinab ey paran kande mevlud nebi bol goştunan hadre kerdi nan u veynda çen peyey vend inan mevludi va nevis berey her gusar no terza va ey serveri vende mevlud kerde şah peygamberi çago acel ame di ey haziran o bi keyf u bi huvate dabgan kesi fark ne kerdi ki merdo o civan jewi rışt do va hakimen ard inan
چون حکیمی دی که مرد و واشما پی بزانه مرد و نو مردم برا و نو راضی کرد و رب العالمین آفرین نو حال ده نیره آفرین چمی آکرد لاجه کی و ای دما مسکن خود دیم جنت نکا چونکه هرگو سر من مولود جی ون بیان جنت امبریان جی ون دنیدن هم بوانن واشما هرگو سر مولود بیارن رند بجا ای هنا واو ترکنا نادنی گانی خود جنت رسنا ای نبی چونکه مولود ره حرمت کرد به ای به جنت مسکن و هم جای جی ای جماعت شماجی سر تسر قدر مولود بزانه سر بسر شاکر سلطان ای هرنادنی تا به جنت انباز نبی یا خدا یا هوما نویو رجا ما روسیان افکر ما او برسن تئینان آدنی او نادنید دی نجات کام کون پیغمبری ره الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Evet Seydayım. No bahru dedin handayeno anakat تمبرا perske ezvaji. Abdullah hocam denk için. Mecino. Kera gürültü niyer diye zaçiken ben kuma kaferma. Keke Süleyman Seda tı bene yo nefes bir yer ve Keke Süleyman yo ilahi mayrvaz tıma tı ina pe aşk o pe zerra yo çekut mar onen inşallah. Şeman demişler başkanım müttehir ami. Hayır mündür tis hayır ome hacabim. Allah razı bu. Tesekin durum senin inşallah tuhol. Allah tora razı bu. Allah gırve to raşt biyaro. Allah kaçanı to sitar kiro. No bername ma hayırlı bu. Amin. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür canım. Abdullah hocam kısa olmadı o. Kerem Bekir. Peki. Rabbim hovun vate Kur'an bikerim. Dünya ahiret ku kharab nekerim. Rabbim hovun vate Kur'an bikerim. Dünya ahiret ku kharab mekerim. Reye alleden aşkadır vekerin. Muhtaç be vakti yardım bek ya Rabbi. Muhtaç be vakti yardım bek ya Rabbi. Reye alleden aşkadır vekerin. Muhtaç be vakti yardım bek ya Rabbi. Muhtaç be vakti yardım bek ya Rabbi. Şevatari ez hadert khir bermana. Şarmiyana dert xuçoy ranivuna. Şevatari ez hadert khir bermana. Şarmiyana dert xuçoy ranivuna. Mahuzunen dünya marni munena. Aya dünya şarm zermek ya Rabbi. Aya dünya şarm zermek ya Rabbi. Mahuzunen dünya marni munena. Aya dünya şarm zermek ya Rabbi. Aya dünya şarm zermek ya Rabbi. Eshari khuhet hume wa charnana. Semedin derdi raşid favazana. Eshari khuhet hume wa charnana.
سند اندری رشیفا وزنا از نیزونا پینی ما سبنا عاقبت ما تهول بکر یا ربی عاقبت ما تهول بکر یا ربی از نیزونا پینی ما سبنا عاقبت ما تهول بکر یا ربی عاقبت ما تهول بکر یا ربی elbet yoracına dünya terkena maimun ard ez hozuna mrena elbet yoracına dünya terkena maimun ard ez hozuna mrena kabra tarid ez hırtena sekena maaf bek merhamet bek ya Rabbi maaf bek merhamet bek ya Rabbi kabra tarid ez hırtena sekena maaf bek merhamet bek ya Rabbi maaf bek merhamet bek ya Rabbi. Kuma saat veş büttü cüntü ciger tu veşi bu kalemet zevkini bu pek Humatura Racib. Üstaz Mala Hacı Kerem Bekir. Tía ekema tamaşa kene inare selam bu. Ez bavnena bazı este dosti este may tía zazaki kısayı keme iyi famle kene Allah razı bu iyi çepiki ceneni iyi mari dahi kene maji inare dahi keme Allah boka gırve hamen raşt biyaro ekema tamaşa kene Allah pernen razı bu. Humatura Racib seda yo slum ha çi matür arda mapyore tamaşa karur arda mala Ali huni erme emiş mite kalke mala Mehmet Ali Öztürk yiz şiiri moğla dıven neve ponsero telefon te kalke maşallah maşallah piyore millet şair ma piyorini tek tek inava kum slum ke piyorinir çi slum ke piyorinir persen o aleyküm selam va zon huser ina nasihat iskemal va me dest ande kome me endek nüşto va eskayla genç mazi va aşkra va zon huser behepti va binisba o saatiz holo şmar zafsılon ki ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah Allah ömrü hayırlı bedose en kısa zamanda ezo şiri inşallah ezo ziyaret kiri ezo lev destani. İnşallah. İnki ho pertekit kene hudu. Murat Nazlı Nezir Alkan İstanbul'u dernek başka Serdar Dernek o İstanbul'u. Hacı Remzi Karadaş'ı, Sidar Aydemir'i, Abdullah Özkan'ı, Serdar Derneği Kültür Tarih Çölik İbrahim Bukan'ı, Veysel Karaca, Nevzat Kılıç, Hasan Bay Sangur, Havalın Piyorun Kesilom ki ve aleyküm selam ve rahmetullahi. Üstad uca Cemal Genç Mehmedan esto eyci khofi Mekke. Uca Cemal Genç vano no Cemal Genç Mehmedan dev damadı dezayı minu vere sasara jev kali kemi biyo uca nameci Cemal biyo Cemal Genç Mehmedan بعد sasar nika fına uca ma Genç Mehmedan rajev merdim mendo oji nameci fına Cemalo Cemalire Şintoyre Çermugre Diyarbakır'e Bingol're Alaziz're hamme cari bol selam. Aleyküm. Kerem Bekir. Evet Üstad. Evro mado mevlüt-i zero. Yani mado mevlüt-i zero vindim. Ma kan çiçi mevlüt vaneme. Ma mevlüt buanımsa odu sebo. Ma mevlüt mevanımsa odu sebo. Üstad Osman Esad Efendi mari vini ju mesele de veşa
ne açıklama kanun. Vano ey bira, ey Müslüman. Jev hikayet qal kiri tori. Ez na hikayet tori vacı ki te kadri mevlidi bizane. Suka Bağdad miyandı ju canibi a cani wini bol dindar vi ki zeyde cay neydi bi kes erbab edin. Wini bol caniya dindar viya. A canire Allahu Teala jev lajek dano. No lajek ji bol salih beno. Zaman yeno na caniyek mirena. Vefat kana. Demek tayin altun ece este. Tayin miras ece esto. No lajek ji mirasi geno. Ne mirasi geno fakat vano ezo ney sekri yani ezo neya çiçi bigiri. Wini şaş biyo. Tim bino fıkra şiyen aştu naşt vaneyayı cayin mevlud ameraşt. Yani lacek şaş biyo. Ez ne paran sekri şiye o kınar no kınar evna cay cev cemaat esto şi ina hetek i mevlid vanene. Neyi goşt da mevludi oruç ey tamam hevnendi aşağı qılaya qiyam. Oruç cemaat miyan mevlidi xo weşena xasakena dine kart aşağı şike kavt çici bivino jev hewndiyo hewnd qiyam qılaya ya. Jev yetim veyndar de vate ehle mevludi es-salah beyindardı. Ravşma beri cennet cabıca. Yani tiya non nokta bunu üstadi veş vatoken cennet cabıca. Beri. Tode ma beyindem dostane xo buna çiyodu ma veş ma dise ma vam. Beri. No meleke bunu kıyrano. Vano beri. No lajekji vano ezi kavtan zara ezi şiyani. Vano eşyan ki çici bivini hem uca koşkendo berzu rınt. Uca mıra ayseno. Vamı koşki dise vamı zari kart eşre koşki miyan. Uca melekey ve hop etiya cayeto niyo ve bekçiyan. Bu mesela bekçi normalde Türkice o kelime o. Fakat miyane suktu sorekdi bazı kelime Türkice kavte zazakimiya. Üstad ne kelime aynı kardo mevlütüm yani ne veto. No bekçi inaraja o. Bekçiyan vakı ve tiya cayeto niyo kam ki mevludu nebi da vendeney ve bibo no kasru ali caye ey. Bu beyto corund ve koşko berzu rınt tiyaci vano kasru ali. Bu kasru ali Arapki jev tabiro. Üstad ne zvanari bol hakimo. Hem Arabiri hem Farisiri hem Türkiri ina pernaci mevlidi miyan ceri cadano. No lajek no hevndise şevrabı şago ayabı erina bey parana kande mevludi nebi bol goştu nan. Yani jev merdim khayr kanuse o da sekro o da tan çekçol bigiro nevala hazır kro en çiye do rınci goştu nan yav yani memlekette todi korme bol meşhur o ya. Korme çiçira virazyanı goştura virazyanı eşin nan yetek bise hakikaten fakir fukara ve khore bero ey buru. Hadre kerdi nan u veyda çen peyey wend inan mevludi ve nevist berey.
نو لجک وجه هوندیه و کام مولود دا وندسه و بیرو نو کوشکو رندو برز ایجیو هما نیوست برای رو هما مولید خود دا وندش هرگو سر نو ترزا و ای لجکی هر سر نو ترزا ای مطلقا مولید دا وندش وند مولود کرده شا پیغمبری نکا مردم او که مولود ونسه مولود چی استو صلوات استو ما دو صلوات بوانم پیغمبر ما وانو که کام جو صلوات بوانو سه ملکه ای دیرک آن مری رستنمه تابی روز ینو نو لاجک مرنو وفات کنو چاو عجل آمه دی حاضران ای مردم گوجه اینان دی که او گنج او لاجک او به کیف و به هواتای داوگان کسی فرق نکرد که کی مرد و او جوان یعنی لاجک مردو فقط او وینو کیف جنو ینو کس هیچ فرقنده نبیو که او لاجک مردو چون حکیمی دی که ها کسی فرق نکرد جو همه جو مردم رش جو حکیم آرد حکیم آمه که و پی بزانه مردو نو مردم برا نو مردم مردو یالنز او حکیمو وانو ها وانو نو راضی کردو رب العالمین آفرین نو حال دنیری آفرین او وقت جورا جو سنی بنو سن لاجک چمانی خو اکنو چی مجی وداریینه وانو که مسکن خو جنت دی yani Cenab-ı Allah ma hamin re guna jev merg nasip bikro. Çünkü her gusar min mevludu cey wend biyan cennette imbiryan ey. Yani vanu mittim mevlud day wendiş ya ayra ez cennette biyan imbiryan peygamberi. Venden edin hem bu anın başıma her gusar mevlud biyari rund bica. Yani buca eki hazır pavane ya. İnari nofun o akıldan o. Vano bu şimaji eğer cenneti vazan ise emiryaneye peygamberi vazan ise her gusar hem mevlud buane hem vendende. Ey vuna va u terikna nadini gane ho cennet rasna ey nebi. Nekabo ne ifade bol açık ve net yani. Ne uca mavacım sorekdi, gergerdi, çermukdi. Kamiri vacese hemen herkes ey fahm kanu. Çünkü mevludiri hürmet kerd be ey bibi cennet meskenu hem cayecey. Neka ustad tiya cemaat de khore yani Osman Efendi cemaat de khore ma hamin re eke nika mevlid dine kene ya ma hamin re oyo nasihat tano bu ustad veri sevvi sar mardo ama ustad Allah cira razı bu vuni jev ustad o ki o havna vaazani xo devam kanu yani sanki sorekde ulu camide veya xut sulu camide vijya hutbe o mari vaazidano ey cemaatin şimaji ser tasar bu tiyano çi bol mühim va ey cemaatin şimaji ser tasar kadri mevludi bızani sar bısar yani ne ifadeye şuma dikkat kene ser tasar sar bısar şakir sultanı ey hurnadini tabi be cennette embaz-ı nebi şima işte buna salavati buane mevlid buane rayda raştırı Hazreti Peygamberi takip kire sünnet-i yaşamış ve işte şima vakto cennet beni embaz-ı ey tiyacı Üstad ya Huda destani ho akano vano ya Rabbi ya Huma ricai may Rusiyan yani ma peru günahkarim riye ma siyao afkre maji barasne ti inan
İnşallah Allahu Teala maji afkanu maji rasnanu cennette Hazreti Peygamber yetek. Adni u nadni de dinecat kam kuvven peygamberi re as-salat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Man katyacav arabidim. Özellikle vakti duadı Üstad ne mevlidi ve ne mevlidi Abdullah Hoca tiye. Yani tiye ne mevlidi dane vendiş maji Arabiyan tiye peser cemaat-i mauji iyi ma hame cara tamaşa kene iyi ma goştari kene efendim ezo evnena yani ne Mersin mendo ne Adana mendo ne Bingöl mendo ne Urfa Sorek mendo ne Diyarbakır mendo İstanbul ta hatta Almanya iyi ma tamaşa kene işte Üstad no soyun de mevlid idi herkesiri ju duhaca esto İnşallah kısmı soyuncu hem ey bahskiri fena ma neci vuni mevlid kaside yapıya ma buvanım inşallah. 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 Keke Süleyman. Hocam çiğome misafirime vazen avlina vaş çmaxerume barce madam. Tamam. Misafir ma ume ma ez mesajı bir yer ekran o İteraciyer Ömer Çiçek şevşima veşi bu ne rojandı hayrandı hak mevlidi şuma duayen şuma kabul kerdi. Dilaver Eren Dezapar Serdar Dezapar şevşima veş bu Hacı Genç hayır ama bu Kemal Genç şevşima hayır bu Emogi bu. İlhami Çağrı Tekin. Selam herkese bu. Ekrem Artuk Hoca bu. Konuğumuzu tanıyamadım. Yazar mısınız? Meyman man, misafir man, Hacı Genç, Çermikrav, İlahiyatçı İzmir İlahiyat'a mezun. Malum ki kerda gelekser inki bu emekli o Mersin Zaza Dil derit ucadı hem dersi Zazaki donu hem hizmet kenu o el aniz inkezi o Mevlid Osman Efendi nevera o tetkikken o inşallah nizdira neşirken inayo hizmetek hemen o mopenit o Mevlid ser en Mevlid Babiş ser tam ihtisas vuraşt epey habat yani şevreje hudacı o hepten ma ena vermediğin ayen bername ma pe müşerrefi o matra razı. Beli az mesajı binen abun mazaf der nikin Ahmet Kuyanay bun maşallah çi şevenda veşa hire enbaze kadirgran mari bi meymani matenani şuma pürpya yani enegehe temaşa keni enizehe bername ma siyerkin Üstaz Hacı en bername ma derse tefsir birazini haftadır Zazaki yo Türkiye. O en bername man televizyon Arabut Irak diyor televizyon ju haber. Maşallah. Az linki tür erşaven ucadlon bu internet ser he tefsir derse tefsir birazin hem Zazaki hem Türkiye bun ina epeyiz Çiğna sitayişra bahskin. Hakkı Akkılıç Şeveşima hayır bobun Kazım Kıyatçık selamun aleyküm selam Ahmet Karlıdağ Şeveşima veş bobun Hüseyin Bozkurt gerek Meyman Mahiyetiye Ekrem Artuk teşekkürler başkan Zazaca diksiyonu düzgün olduğu için merak ettim bele Zazaki
Üstaz Hacı Veş Zazaki kalken, Zazaki Çermik, Siverek, o Zaf Veş Gerger. kalken. Deza Sarı Şeveşima, Veş, Deza Sarı Diyor Şairma Erciyayo, Sarcun Ra, o Almonya. Mehmet Acet, Allah şıma Pyorun razı buon, o matura razı. Ez peşima Zaf, Biaşa, Maz peşima Benşa, Homa şıma razı. Keke Süleyman. Ma gelek mesaj ven Kerem Bekir ma ven tu zelal ma goiştari Bekir. Estağfurullah. İmam Hüseyin zebvay huagit taun bazun kottu meyezid otaytanura nimen vahid deşte Kerbelat Hüseyin bişehid Hüseyin bişehid Hüseyin bişehid olat şeytunun nivan seyid İmam Hüseyin kışya pekalmun sarı traker eşber bin lengun hura hernivin ola zalimun deşte Kerbelat Hüseyin bişehid Hüseyin bişehid Hüseyin bişehid olat şeytunun nivan seyid Semet Hüseyin ümmet bermena her ser aşurat ciger hanana kerdine yezid huvir nikana deşte Kerbelat Hüseyin bişehid Hüseyin bişehid Hüseyin bişehid ola şeytunun nivan seyid İmam Hüseyin ola Fatıma çileçimuye gule Medine Yezid katilker ren piyahmerma deşte Kerbelat Hüseyin bişehid Hüseyin bişehid Hüseyin bişehid olat şeytunun nivan seyid İmam Hüseyin keçun nipavet vamı berşaven Yezid nişavet sarı Hüseyin elen guncavet deşte Kerbelat İmam Hüseyin İmam Hüseyin İmam Hüseyin olat şeytunun nivan seyid Çünkü ciğertu veşi vuma saat veş bütü mazaf teşekkür keni Keke Süleyman. Üstaz Kerem Bekir. Allah şema racı razı bu. Eke ma tamaşa kene inan racı razı bu. Ez avnena maşallah hamecara selami esti. Hakan Genç, Habil Genç, Abdullah Özkan. Eke ezo sılasına ha. Beli. Cemal Genç, Sabri Pamukçu. Yani ne kema dine kene pero zazaki veş kısay kene veş fam kene Hacı Akılıç, Ramzi Genç, Ali Turan
ve eke ma tamaşa kene pernare selam bu. Allah şuma hamira razı bu. Üstad Osman Efendi özellikle eke Mevlid Dani Vendiş Çire Abdullah Hoca yani Seyyid Abdullah Tori selam ede Abdullah Hoca'y ez özellikle vaji vano ki üstad Mevlid son bölüm decidi ey dima ya Rabbi tu ümmeti peygamberi şakiri roja mahşeri piro pirba ve peyani haziran yani iman kad dine kene ya Diyarbakır hatta İstanbul Bingöl hatta İzmir Bursa inan perina piro pirba ve peyani haziran tıbbi embazı Resulü ke inan hem peyani haziran ya Rabbena tıbbi cennet şak inan ya Huda yani ne merdimek iyi nikama dine kene Üstad Osman Efendi inare bol dua kanu hem vaire ne zade Rabbul Alemin yani no vaire ne zade vano no Abdullah Hoca ezbuni vana yani Abdullah Hoca tiya Osman Efendi tora o bahs kanu amru mal de ey bereket tefine tiyacı Üstad Khovirane kanu khuraji bahs kanu Osman Efendi name dokuya vano Fınacı en sonci mici Khovirane kardo vano o konuşta kardo no mevlude ma cenneti adni miyanda cidica Allah Osman Efendi'ye rahmet kiro mekaneci cennet vo makameci bercu ali vo şimare mare ekendik ma dine kene ma hamnare o dahi kanu İnşallah no dua bölümü en sonunda ma daha bol sarıvindimi Nika inşallah no son bölümde ma mevlid-i hovuni ona herkes ve todi zektirkivane ya arkasına yaslansın ve goş bido inşallah goş bido ma. Ceremektir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جو حكاية قال طور برا قدر مولودی بزان تجرا سوک بغدادی میاند بیجنین زید جاین دیب کس ارباب دین آجنیر داب رب العالمین لا جکندو صالح اهل یقین چاغو مای مردمند آلتو نجی لا جکی آلتون گروت بوارسی La ben beni çi biran ezberinan şaşmayan ya Rabbena Tembeno fıkra oşiyen aştun aşt Vane yayen cayend mevlud amaraşt Goşt da mevludi oruç ey tamam Havnendi aşavd kılaya kıyam Cevcivaten ehli mevludi salah روش ما بره به جنت جا بجا از جی کوتان ذرفا علاجکی هم اوجا کوشکند و برزورند مدی و مزاری کرشرا کوشکی میان ایتا جای تونیو و بکچیان کم که مولود نبی داوندنی و ببونو قصر آلی جای جی Çağı ayab erinab ey paran Kand mevlud nebi bol goştunan
حاضر کردینان و ویندا چند پیی وندینان مولود وانه وسبری هر گسر نو ترزوا ای سروری وند مولود کرد شاپی خنبری چاغ و عجل آمدی حاضران و بکیف و بهوات دابگان کسی فرق نکرد کی مرد و جوان جوی رشد و حکیم ارد اینان چون حکیمی دیک مرد و شما پی بزانه مردون و مردم برا وانو راضی کرد رب العالمین آفرین و حال نیر آفرین چمی آکرد لاجکی و ایدما مسکن خودیم جنت دنکا چونکه هرگو سر من مولود جی وند بیان جنت امبریان جی وندندن هم بوانن باشما هرگو سر مولود بیارن رند بجا ایهن آوا و ترکنا نادنی گان خو جنت رسنا ای نبی چونکه مولودی ر حرمت کرد به ای به جنت مسکن و هم جای جی ای جماعت شماجی سر تسر قدر مولودی بزانه سر بسر شاکر سلطان هرنا دنی تاب به جنت انباز نبی یا خدا نو یو مارجا روسیان افکر ما و برسنه اینان آدنی و نادنی دی نجات کام کوند پیغمبری الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. الله شما حمر راضي بو هما كراز راضي بو هما ساعت ويش بتجون جيت ويش بو ده صدا ظاف ويش وينده ظافيز تأثير كرد ما هما كراز راضي بو الله شما راضي بو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه قالوا إنا لله وإنا إليه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم Kay ruh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kay sahabiyu, kay tabi'unu, kay alimu, kay meşayihu, haseten kay ruhi merhum müfti Osman Efendi El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Allahümme salli ala seyyidina. Hocam Allah Teala razı bu. Hocam Allah Teala razı. Huma şuma razıyım. O Kerem Bikiryen. Kekes Süleyman inke mikrofon oturdu Kerem Bikir. Manevi tilki var. Tamam. Seni gün keyif bu. Yaradanım sensin yüce Allah'ım, senden başka yoktur benim ilahım. Yaradanım sensin yüce Allah'ım, senden başka yoktur benim ilahım. Şefkatinle bana merhamet eyle, şefkatinle bana merhamet eyle.
Sensin Rahman, sensin Rahim Allah'ım. Sensin Rahman, sensin Rahim Allah'ım. İslam dini bizim kutsal dinimiz. Biz bu dine canı feda ederiz. İslam dini bizim kutsal dinimiz. Biz bu dine canı feda ederiz. Dünya bilsin kula kulluk etmeyiz. Dünya bilsin kula kulluk etmeyiz. Sensin Rahman, sensin Rahim Allah'ım. Sensin Rahman, sensin Rahim Allah'ım. Muhammed Emin'i Nebi eyledin. Kur'an-ı Kerim'i ona indirdin. Muhammed Emin'i Nebi eyledin. Kur'an-ı Kerim'i ona indirdin. Sevgisini içimize işledin. Sevgisini içimize işledin. Sensin Rahman, sensin Rahim Allah'ım. Sensin Rahman, sensin Rahim Allah'ım. Bir tek ilah sensin, seni biliriz. Senden başkasına boyun eğmeyiz. Bir tek ilah sensin, seni biliriz. Senden başkasına boyun eğmeyiz. Sana kulluk eder, secde ederiz. Sana kulluk eder, secde ederiz. Sensin Rahman, sensin Rahim Allah'ım. Sensin Rahman, sensin Rahim Allah'ım. Joint Ciğer Tuveşil. Değerli izleyiciler, Süleyman Ertuğrul bütün söyledikleri ilahiler, diğer şarkılar hepsi sözleri de bestesi de kendisine aittir. Yürekten kutluyoruz. Beli, Keke Hacı Üstad mikrofonu tut Kerem Bekir. Emşo eke ma tamaşakane tamaşakare ercai ve delali Allah şema hamra razı bu şema hamecara mari selami ruşane ve aleyküm selam. Tiye xora Abdullah hocam tiye ina tek vani. Peki no fena hafta bin çiçi esto hafta binci şema zane ki kali ki peygamberime Abdülmuttalib ama Kabe'yi verdi ve azıcık bir aşani vakti zemzem çiniyor havna. Zemzem biyovini tabi o kano bir aşan olsa merdimi bini karşı vecene ne vradeni keseci çiniyor fakareten yahu o yivano ki ya Rabbi tımre des laci bidese ez jevi raydatori ez kurban kiri ve hakikaten ze Hazreti İbrahim ya Hazreti İbrahim seni vaat kad ve ya Rabbi ez o işte laci ho ez kurban kiri İsmail'i Abdülmuttalib yunivano inşallah nam mesel mado vajim yani hakikaten roj yeno Allah-u Teala Abdülmuttalib'i tam des laci dano ya Rabbi vano timre des laci bidese ezo jevi raydatori kurban kiri te nevam mire varad baso ma inşallah fına haftana nam mesel serovindim fına hema no bahru binde vano goşe xo serne cemaat Rabbe ma kert hazina xo miyani eşkara tiya ve herkes bol dikkat bikro kafu nuni ardo pehet emir kart bibi icad ardo azmin germu sart ez
tamaşakaran perinari ezovana tiya kaf u nun çiçiyor, ardu azmun çiçiyor, germusar çiçiyor. Ey inşallah fına haftana ve herkes mesajın da kodu belikro. Vatanı mahandayo şev şma ambarek bu. Allah şma hamir razı bu. Amin. Hoca Delal Erciye'ye Kadirgran Tisariç Musler Ume yine hafta inşallah mahina pia program Brazil zaf veşyo program Brazil umut kenege fayda Brazil Çeke Süleyman Maturazio Kalapeyin bir yer tam yo saat bir tamam aşmer Ramazunya maziyet der mikin inşallah. Kerem mikin. Az awil Hacı Hoca Khur bir zavsaf teşekkür kenaj. Hacı bira veşyo çeker çata mevlut wend ayır teşekkür kenaj. Tiz veşyo tilavet Kur'an'da bir zavsaf teşekkür yani huma şmara razı. Ay gösterken ay gemek gösterken ayinir piyorunu sulumu xo erşavana avuna akşama müsait bise tüm ina kaliteli yayın siyah bir magnü dedi kodiyasta nü kıso pis az hiç olmazsa ihtiyaç birin yoja ve hiç olmazsa yani onunla kesidunla ilahiyunla mevlutra beneçi bu müsen aşma piyorunu sulumu xo erşavana şev şma piyorun veşir Allah sulametiye hayır bitişma piyorun. Allah razı şair örf adet anane kültür zazu zaten inavu zazı mütedeyyini muhafazakari dindari ahlakin terbiyeyin örf adetin hol tim holu ma dedikodu aybiyo büro zemzir aybiyo büro ahlaksız mazaf aybiyo büro ayra ma programı püre mahin bir ihtiyar en genco hura ma tavsiye kin en ihtiyar ma genco hura tavsiye kin ve tim ve min şaridi biz onu ki zaze het her zaza ama şar zazu temsil ken haberdayış ko niştiş vuriştiş ahlak edeb her şeydi ve numune ve şar vajugu bu zazen kadar edeb var edebi var terbiye inşallah program mazi fayda brazil gele tamaşakar en programımız maume peyniye şuma itera pe mesaju bir havali umbazi ke inama interaktif ma şuma piyama ina yo programı ko veş veraştı ez hoca Mala Haciri destekar şair Keke Süleyman Ertuğrul huncu tekrar teşekkürken ez temaşakarız teşekkürken şöyle şuma hayır bu rece şuma kabul makbulu bu huma sümmeti hayır budu esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam.